I gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Zombijetu, danas ćemo igrati parkour. Kao što vidite ima tu dosta staza, mi moramo jednu da izaberemo, tako da ćemo najprvo da idemo sa ovom pa ćemo redom kako stignemo. Baš mi se svidio parkour i zato sam počeo više da epizodu snimam. Evo kako ću ja sad izađem odavde. Evo nema nijedna stepenica, znači moramo da idemo, ne zafrkava otud. Amo ljudi, ajde. Kako će mi da izađemo? Mislim da znam. Ajde, izlazi, superiška. Nećemo ovu, ipak sam se predomislio. Ne želim ovu da igram. Hoću da igram ovu. Opa. Parkour. Tu. Opa, tu. Opa, Đurđo. S početka. Ovo je zanimljivo što moraš non stop da se vrti. Ali pa me zabavam li ovo. Moram napređem jednu u ovoj epizodi. Tako da idemo s početka. Tu, super. Ovdje smo se malo ubili, dobro je. Opa, Đurđo. Ne, kako sam glup. Ako ću sad da izađem. Moram ovdje izrušiti, tako? Ne moram. Evo ovako ćemo. Pisalo je tamo, pošto ako ne možeš ovako da izađeš, da možeš da upotrebiš neke blokove. Što su... Znači treba otud da se ide. A mi to ne možemo. Kao što vidite ljudi, ovo je prosto nemoguće. Vidite. Mi moramo da idemo otud. Vidite. Moramo da idemo otud, a ne smijemo da panemo. Ako panemo, opet moramo se vrćemo skroz iz početka. Zato je bila ova mapa u kreativu. Mašo kako je dobro. Idemo tu. Vidimo. Dobro. Ovdje nam je treća staza. Ali ako panemo, mi smo gotovi. Kogod da je pravio ovo, nije imao dobre namjere. Ja to pređu tamo. Ne! Kako sad ja izađem tamo? Ali moram da kopam. Ali ja to ne želim. Kopaj, samo kopaš. I mi stavaš mapu. To je veliki problemčić. Dobro, to iskopaš jedan put i poslije više ti ne treba. I ovo je jako teško na telefonu da se igra parkour. Kao što možete da vidite. Idemo dalje, to, tako je. Super. Ne. Idemo s početka. Pola klipa samo počinjem, nikako da završim jednu. Sam smiri se. Dobro, smiri se. Smireno. Ali je bilo teško ljudi. I znate šta mi je sad problem? Sad panem, opet moram to isto da radim. Baš čudno. Zato jer ja znam da ću ovdje da panem.
Tako da slobodno mogu da idem polako. Super. 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 Opa. Ne. Super, tu sam odlično radio, blizu je kraj, ljudi. Blizu! Ajde, postavit ćemo ovu ovdje. Ja, ako izgleda ako čitaš nešto, ali ljudi, ja stvarno to ne mogu. Tako, blizu je kraj. Ovdje treba da se izađe. Znate. Opa, nismo je prešli, nećemo da varamo. Super, sve sad smo prešli. Eto, tako idemo na još jednu mapu, ako ne možemo da pređemo. To ćemo da uradimo u sljedećoj epizodi. A sad ćemo pokušati bar jednu da pređemo, u stvari možda i dvije. Ali ta druga će 100% biti ova crvena. Opet moramo da gubimo život. Ovo je bilo baš... idemo dalje. Opa. Super. Tamo. Okej. Tu. O, tu, dobro. Tu. Skoči tu. Sad, ako ćemo samo na ovu. Vrate, mili. Gamer, ovdje možemo da se vratimo normalno. Okej. Tu. Dobre, super. Okej. Ne. Aj, sve s početka. Dobro, brzo radimo ovo ovdje. Okej, ne znam to kako sam prešao, ali neka. Jer znam da ću odmah da se izliječim. Okej, nisam se izliječio. Okej, super. Opa, tu. Opa, Đurđo. Ajde bre, je li ovo pravedno? Zašto nema stepenice, neće bliže da se popnemo, nego sve moramo s početka. Ali šta je najvažnije, prešli smo jednu. To je bio cilj. Ali ja sam započeo drugu. Ako ne pređem za 2 minuta, u sljedećoj epizodi ćemo nastaviti. Tako, skači. Skači. Ne bre. Idi. Sunce ti poljubi. A ne, ja čučim, zato ja vidim nešto mi neće da mi ide, evo. A ja čučeo bio. Super. Idemo dalje. Okej. Ne bre. Ja ne mogu da pređem, gdje ono? Ja se vratim. Okej, idemo tamo, gdje ono gdje smo prije bili. Tu smo niće pali, ovdje smo pali. Kako ćemo da se popnemo gore? Kako ćemo staviti tu. A šta, ne mogu, ali nam je ovo da pređem. Skoči tu. Super. Tu. Opa, tu. Blizu je kraj. Tu. Jo, kako ovo može biti? Ova, temelji, ove dijamante imam. Tako, što tu.
A da šta ja ovo radim, meni nije jasno. Ne mogu. A ovo ne može se skoči. A hvala, sam ga da vidim. A stvarno ovo ne mogu da pređem. Nadam se da ćemo imati više sreće u drugoj epizodi. A možda ćemo izabrati neku drugu mapu, a možda ćemo igrati i preživljavanje. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!